Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayang, intay ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 2. Dayawam da amam ken inam, kunati umuna abilin, anapakuyugan iti kari. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. May, mapan ka ka din nagtrabaho. Wan tatang, adda ka di ipagatang mo? Mabalin at umagas ka man lang ni Jetsindaan. Taigatangan nakman itinatang asidaag. Ay wan tatang, ngam amangan numarabyanak nga agawid. Saan na balay? Aw, at to'y tiigatang mo. Adda kwartak ditoy, tatang. Idulin mo day ta pension mo. Sika ti gumatang? Wan, syakon. Oh, aldawan, mapanakon, tatang. Sumipngutan, May. Idda po munday ta computer mo, ta agawid tan. Wan nga rod, rabi imat gaya man. Ay, si Kamat, workaholic ka lang unay. O anya, agkuyog tan nga agawid. Umunakan, tado magasak pa'y di tatyandaan. Ada ipagpagatang ni tatang ko. Tiyandaan? Ay sus, nag-chip ka talaga. Ijay tan mol agumatang, imbag ijay ta aircon. Natang, ti ipagpagatang ni tatang ko. Ay, kunak ano hamburger. O sige, sana bale, kaduan kan ang mapandita tiyandaan. Ay nano saan ka friend? Diyak kaya't ti umay dito'y tiyandaan. Taapay nga. Ay, damagampay laang. Diyak kaya't ti angot na dito'y anya. Imbag taado pa'y dagiti aglaklako itinatang. Aguray ka. Kas lang mabigbig ko day aglaklako itinatang Day di abakat? Wan. Minsamat antik arosita day chay. Apay nga da dito yung aglaklako. Kat, asid gam at damagam no apay. Amangan mat no karugprupan na laang. O sige. Ate Rosita. Ay, amunak. Asino ka ka din? Auntie, siyak ni May. Ni May, akaanakak? Wan, auntie. Apay nga da kamatan dito yung aglaklako. Ay, imbag lang nga da igatang ko iti agas ko. Balasang ko. Oh, gumatang kan itilako ni antik anatang. Anya? Excuse me, sa anak ama nagsida itinatang anya. Sige imbag lang nga da malakwan ni antik. Gumatang kamat nga rodang. Wan talaga gumatangak. Auntie, gatangan min dagito ilakom anatan. Ay na, agyaman akada kayo. Babalasang ka. An-anwak ngay dagito yung anatang. Si daang Ay na, jak amo dagluto itinatang. ited mo kadagiti ka boardmate mo. Un gayam malagip ko. Adda gayam antim nga glaklako itinatang. Mas daawak nga rod. No apay nga glaklako itinatan. Kat no di adal dagiti duwang anak na. Kasta ka di. Kan nagbabak ng dapay Kut, aping nga rod abinaybay anda ni nanang dang aglaklako itinatang kat bakuton. Dayta ti jakam mo. Ay, kaasimot ni Auntie Rosita. Apay akas jay mutan tinagbanagan ti biyag na. Nay, nagadumat tan ti ginatgatang mo anatang may. Jak ko magumatang iti ado, tamalaylay. Ngam ni Auntie Rosita nga minti aglaklako, tatang. Ni Auntie Rosita.
Wen tatang, di mo pa'y kadiam mo dayta? Ay, saan Ti amaw. Manun atawan nga insardeng na ti panaglako na itinatang. Tanakalpas mo tan iti panagadal dagiti anak na. Kastamat ti ammo, tatang. Apay nagsublimanan ang naglakaw. Kunanamot nga awan kanot igatang na iti agas na. Ay, oo na yan. Saan lang atan aya may dagiti anak na? Kat puro damat profesional. Anya kat da ito aboyetan aya, taawag nga awag. Anya nga tayo ti ibaga na. Amo naman abisi ti tao. Hello, malubatan da iti cellphone ko iti kaaawag mo. Kasano? Saan ka man lang ag-reply iti message ko? Busy ak nga rod. Damdamagag matlaan. Wan, nabasak da kita mensahem. Awan lang ti oras kong ag-reply. No may naig kininanang, awan oras mo ag-reply. Apay akas na ti saom. Kunak nga rod abisi ak. Ay, saan ka talaga makauawat? Oh, saan ka nga gungat? Apay aya, anya ti ibagam. Kita ang manday ta. Kunam nabasa mo di mensahe ka. Agam agdamag ka pa'y mag. Boyet, awan oras ko amang bisita ken ni Nanang. Amo mo ti posisyon ko dito'y kumpanyami. Saan ko mat ita masango abisitaan ni Nanang? Siyak tinang bisita iti. Siyak manen? Oh, saan laang asyak ti anak na? No saan mo amasango, jak mo't masango, anyangay nga rod ti mabalinta. Ay, di nakman isturbon si kaboyet. Busy ado ti araramidak. Bye! Oh, tatang, apay ang nakasukat ka? Adda ka di meeting you as senior citizen? Awan meeting, May. Mapankulaang man bisitaan ni Antim Rosita. Masurutam nga ro ti mapan ije balayda? Apay kid din na saan? Agbas ka pa'y ngamin. Masurutak. Nas ka na mapan ko bisitaan ni Antim. Tanay, madanaganak iti kasasaan na ita. Kadwaan ka kuma, ngam adamot trabaho. San abalay? Takabaalak pa'y mati agbiyahe. Sige, tatang. Siyak tumat timang bisita ken kwa na, inton adda oras ko. Hasino nga taday tang tok-tok-tok. Sapay maulawak at tumakder. Ayawan mo't maibaon ko amang lukat itiri daw. Iswasyak latan. Manang Rosita. Nay, Tomas, si Kamat Gayam, ay umunag ka. Agyaman na ka. Ay, agmay-may saka dito'y daan a balayaw. Ayaw na, tadamatan bukod abalay dagiti anak ko. Saan lata na baliwan daytoy balayaw? Isulat ta, manipod pa'y edi agpapaadal ka. Ay, agtugaw ka, taitimplaan ka iti kapay. Ay, sus, maulawak matan. Ay na, saan mo napilitan? Saan mo akabaalan? Agtugaw ka kiday. Maulawak ka talaga, ading ko. Apay, agsakit ka kaday. Manon nga aldaw, akas to'y ti marikriknak. Diyak pa yan makaluto, iti ka na gapoy ti nakaro, apa nagulaw ko. Ay, amo ka di dagiti anak mo, ti mapaspasamakan ka. Imbagak maat ka dagiti kaaruba mi nga i-text na dagiti anak ko. Diyak amo ano naawat da dya i-text. Taging ga itakit awan da pa'y maat. Di mo't agawidan ni tatang. Kuna na adwa na ang nga aldaw nga agyan ije balay daan ti Rosita. Tabi ni Sita nakat nga rod. Angam, aging ga ita, saan pa anagawid? Api ngamin nga isupay laang ti imbaon mo amapan. Sika kuman Kabsat na ngamin day jay.
Sa bagay, matkit di Sapay awan cellphone ni tatang ko. Hay, day takot tirigat na. Masakit ka di Antim. Kunana ngamin idi nakita ta nga aglaklako iti nateng. Akasapulan na kano ti kwarta. Tapno adda igatang na iti agas. Amom, uray kastoyak laeng. Jak pulos baybay ang dagiti naganak ko. Nang runa ita, taadan trabaho. Siyak ti kang runaan amang tultulong kadakwada. Nagrigat na talaga ti kasasaad ko ita, Tomas. Makita nga runday takan ka. Jaka mo no kaano da kabisitaan dagiti anak ko. Nuapay matdagita nga anak mo. Kalpasan ang mapaadal mo ida. Nagbaligi da iti biyagda. Nalipatan da kan. Ado ngamin ti pakakumikumanda. Ngamuray pa'y kasta. Saan da ka arumbang abaybayan na kasta? Mala, agrubwat kan, takaduan ka mapan iji ospital. Adan awat ko atex. Basaam. Ne, taipabasa na pailaan kanyak, basa amun Ay unay kan aya. Masakit ka nun ni nanang. Day tamad lang dyan awat ko, Atex. Iso nga inawagan ka, idi. Kat binisitam ko man Kanayon madlatan asyak. Si kamot ati mang bisita kan ko, ana. Naglaing kan nga agreklamo. Kaano, idi na udi a binisitam ni nanang? Inam abulan ng tinapalabas. Naimbag kanyak, tabis bisitaak. Si kangay. Agisidir ka itan. Mangtedak iti kwarta. No kasapulan na iti agas. Ngem ipakitam kanyak ti reseta ti ginatang mo nga agas na. Day taket di kunakan ka. Tapag dua-duaan nakmanan. Amang ano pampanunutam aga puta siyak ti manager. Adun ti kwartak. Tapno ibagakkan ka. Adu pa'y ti utang ko abay bayadak. Apay, si kakadilaang ay ati ado ti paggasgastusan na. Ura siyak mo ta. Agpapaadalak iti kolehyo. Manu nga anak ko, tigasgastuak. Hello, anak. Nakiawagak dito'y cellphone ti kaaruban ni Antim. Tawan mat cellphone mi adwa. Tatang, apay asaan ka mo tira nagawid? Masakit ni Antim Rosita. Awan ti mga sikasukan kwa na dito'y. Kasta ka di? Kat damanang lilya kan manong boyat ngay. Bay amon dagi jay nga anak na. Saan damat nga sikaswan ti inada? Saan daan ang malagay? Kaasimat ni auntie no kasta. Ay, Ay, imawagak. Taibagakan ka. Ano mabalain? Umay ka dito'y. Tatulungan ta ni Antim. Ay, in-confine da nga main. Diyak matamot ti aramidak. Tag may saak laang. Beka, sikaman pa'y ti makaamok kadagiti trabaho dito'y office. Amok nga aglive ka no importante abanag. Para itian niya ti panaglive mo. Para ka ni Auntie Arosita. Masakit ka no. Kat kasapulan na timang tulong kan kwa na. Apay asi ka ti tumulong. Dagiti anak na ngay ako nam apuro professional. Busy dan sa kano? Unay mo dagiti nga anak. Awan konsensyada. Inada, baybay anda. Sige, sana bale, tamasubadan day ta kinasaya at buking ni Antim. Ala, siya kung ti makaamo dito kadagiti ibatim at trabahom. Tomas, ating ko. Auntie, siyak ti mangbantay kan ka diti ospital ita. Napanangan ni tatang. Iso asinublatak nga agbantay. Bay, sika ka di da ita. Wen, auntie. Saan ka di nga da trabaho? Adda, ngam naglibak pa'y laeng para ken ka, auntie. Nagsayaat ka, nanak ko. Para ken ka, auntie. Malagip mo ka di pa'y idi ubingak. Asika tinangaw awer kanya?
Wan, mayat ti panagayayam yu ide kadagiti kakasinsin mo. Wen anti, jak malipatan dayta a kinaimbag mo kanyak idi. Iso nga ita, adtuyak mat. Nagsaya at kalakit din, bay. Saan ka akas kadagiti kakasinsin mo? Adida kon malagip. Sana bali, anti. Mapanak to iti ayanda. Kat kasaritak ida. Saan amabalin abaybay anda kalatan? Kunak na asino jay bagbaga jay sekretaryak a bisita. Si kamat gayam kasinsin. Wen manang, imayak diti opisina, tapno kasarita ka. Maipapan iti sitwasyon ni Auntie Rosita. Anya? Masakit ita ni Auntie. Kat kasapulan na kayong anak na. Bisitaan nyo kumamat Urayan na, abisitaan nyo. Uwan. Saan nyo kumaasayangan titunggal ka nito? Binagaak mo ta ni Boyet, ama pa nabisitaan ni Nanang. Saan kayo kuman nga agpin na to dun pa'y, Manang Lilia? Rumbeng adwa kayo amapan. Dua kayo akasapulan na. Sabagay. Pudno day ta kinunam. Saan nyo kuman nga itantanpay, Manang Lilia? Sige. Ayabak di driver ko. Dagasan tayo ni Boyet. Tapno aggigiddan tayon amapan ije ospital. Nanang, ada kami dito kini Manang Lilia. Boyet, anak ko. Wan anang, ada kami dito eh. Hina, maragsa ka na, taymay kayo adwa. Nanang, pakawanan da kami kuma, no saan da ka abinis-bisita. Naamiris min tibidot min anang. Maawatan kayo, anak ko. Uwan kayam. Sa dino tayan ninsan may. Kaya't ko ti agyaman kan kuha na ito oras nga impay na kan kananang. Adada ijerwar ka ni Uncle Tomas. Umay ka, mapanta ka sa rita ida Boyet. Sakbay nga agawid da. Saan aliplipatan ti sakripisyo dagiti naganak tayo kada tayo. Respetuan ida kan ipatag. Nangro na pa'y ngarod no nataengan kan agkapsotdan. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon Virgio Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Ributaso. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Trauma Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 15, versikulo 3. Makita ti apo ti mapaspasamak iti amin a lugar, sipsiputan na tayo, dakas man wano na inbag ti aramidan tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anyang iti dama kaniyo ni, stawan naman ti post na iti Facebook. Ay, jakman amo, no anyan tinapasamak kang kuana. Kalpasan nga isulaan kada tayo nga agbabarkada, ti saan anak pa sa iti board exam. Ayan! Apa nga agkatawa ka kasta? Wan taiso, review idi. Ay na, gimatang pahay itinangkangin a review materials. Hanggang saan mat anak kapasa? Saan abale, tagdamat gwapo a boyfriend na. Ay, gargarya mo na ati boyfriend na?
nagloko kan? Ay, amukon, ibaon mo ni nanang mo. Mapana kumustaan ni Eunice iya balay na. Tapno amuan na, no kumustan tigayem tayo. Tasaan na nakapasa iti board exam. Apay nga ibaon mo pailaang ni nanang ko, di si kanti mapan. Ha? Ay, di nakot pampansinan. Mapanak pala di balay na. Nung ay nakasaganan ti panabas na. Oh. Gaya man niya. Sa bagay, ni nanang ko tinalaing nga agsagrap iti chismis. Agore ka tayo bak. Mother! Apay! Nakasukat ka mo't mother. Sa dino ti papanam. Ay na, kas kailan mga anak iti kasar, auntie. Mapanak laeng kadagiti ayan ti kukumarik a makichismis. Agsukatak met iti napintas tapno sanda nga ibaga kakaasya. Flang Kat dumagas kayon ton iti balay da Eunice. Tapambaran nyo ako mustaan. Kalpasan asaan anak ka pa sa iti board exam. Talaga mapanak ijay balay da. Tadamapan ko buludan kininanang na. Ay, kitain nyo man, auntie. No agsangsangit kit din, jigayem mi. Mangan ka anak ko. Agkulkulong ka mutlaangan dito'y silid mo. Jak kaya ti rumwar, takantsawan dagiti gagayam kay kakaroba tayo nanang. Saan laang mo't asik ati saan anak kapasa. Ado kayo. Di ag-examin kanto manan intun sumaron o atawan. Mababainak nanang. Saan mo arumbang apagbainan no saan ka nakapasa? Sige, mangan ka. Kumaray, anda ka. Ay, asino di mga iayab kanyak? Di ko marayo at chismosa, nanang. Sige, mangan ka nga raw. Tainak man damagan no anya man ang tibuludan na. Wano ibaga na. Apay, kumaray. Apay, dinakpastrakan di tabalayaw. Ay, umunag ka, kumaray. Ala, umay ka. Ay, thank you. Ahap, agtugawa ko na. Katuan Awan samot ni Eunice dito'y balayaw. Ay na, agpaspasa na ang maray. Taapay. Kasla di mo pa'y mo't nadamag. Tian niya, maray. Awan pa'y mo't nadamdamag kaw. Agpaspasa na ang, tasaan anak ka pa sa iti board exam. Saan anak ka pa sa ni Eunice? Kung akman no ang momon. Ay, jak pa'y ang mumaray. No di mo imbaga, jak ka mau. Nag-review mo't. No apay, asaan anak ka pa sa? Di balasang ko nakapasa. Di barkada ni Eunice. Ay, ni Meredith. Wun, nakapasada kini Joey. Sino a Joy? Di ngay bakla barkada da. Ni Jonard. Joy, ti kayat na ngayawag mo kwa na ita. Ta nakapasan iti board exam. Naimbag man, ta nakapasada gayam. Apay nga tangamin aya, ta saan anak kapasan ni Eunice? Saan na pa'y siguro aswerte mo't amaray? Sa bagay, kunada nga road as sinwertyan da ita. Wun, maray. Ay, kaasimot nga road an Eunice. Ay, saan abali? Tamabalin ang tumutlat at ag-examin manan, intun sumaron o apa nag-i-examin. Unmat kit di amaray, ang agtrab-trabahon to amin ang abarkada na. Isulaangan ti saan pa'y. Ay, katuray maudin ton makapagtrabaho, maray. Sige nga road, maray. Innakaw, nalpasak mo tan anak ikismays. Wan amare, nasaya at mo, tanakadagas ka dito'y balay. Wan maray, sige, ta umayak tumanon. Anya ngay nanang, anya ngay tinasagap mo damag, iji balay da Eunice. Ay na, kaasin ni Eunice agayim mo. Ha? Apay nanang? Agkulkulong la kanon ijay silid na. Saan amangan? Di na kano kaya tirumwar. Ay, kaasimot. Kaasimot ko na ng agalak kamag. Ay, wan kaya man niya. Rumbang ko mga agladingi takpara kan kwa na. Uray ni nanang na. Di na ninamnama asaan ang makapasa. Ta nag-review ka numag. Oray man pa'y no basa-abasa nanang. No nakapoy mo ti panunot na. Awan lata Kaya't mo asawan. Saan analaing ni Eunice? Below average nanang. Anyang ida ita? Bayan yun. Di yun tumot lang maawatan.
Apay nga taasan matan nga reply ni Gary kadag iti text ko kankwana. Amangan mo't no awan load na anak ko. Uray awagak. Agring mat. Ngaminton kwan. Maidopan ti cellphone na. Nay, huwag nagpaisaw. Saan mo tan nga umay bumisbisita dito'y balay? In text ko nga umay dito'y balay. Ngam saan na nag-reply. Naa, di nakansamot kayatan ta saan ka nakapasa iti board exam, anak ko. Unay matan. Nagrabaw matan arasunday ta na. Ay, magrabraba kaklaang anak ko. Ang kasanungay nupod no timbagak. Anya, matagasgasat ko no kasta nanang. Sa anak lang aro din na nakapasa iti board exam mi. I-break na pa iti boyfriend ko. Ay, anya kalakit din aya. Angaw ko laang dayjay kunakbatan ka. Nala, agrubwat ka tarumwarta. Sa dino ti papanan tayo. Mapanta makipalingke. Tapno adda rason arumwar kamot dito'y balay. Mabainak no makita na dagiti gagayam ko, nanang. Pagbainam ko mahangay. Agrubwat ka kitdain. Tada kadwak amangimot ka dagiti gatangag. Napatanan ngay di yun. Dalaan dito'y likita sumursurot. Itawan mo tayo. Sapay nagadot itao. Nagrigat ti agbirok-birok. Ay, napnapanabaya yun, Nes. Nakita ko ni Gary. Kahit? Agtungtong kami kano. Ay, kasano akon ngay. Itulot kan dita para daan ti tricycle apagluganam nga agawid. Maudi kanton nga agawid. Nanang. Adda pamasahin dita. Adda sa nga gasot. Umanay da ito yun. Maala, itulod na karudon ije paradaan. Ay, imbaglakit din tanagatang taamin na nakasapulan ije balay. Ay, kat ayan nan ngay ni Garay. Or-orayan nak iti restaurant apagkitaan mi. Naka-order kan iti kanenta? Dagito'y amin dagiti in order ko. Ay, nagado matan. Nagado. At dapay iserve da nga ice cream. Ay, sapay jak unay makapangan ita. Taapay asaan? Kimusim kan. Kumutong ka, sige ka. Awan tong dagiti upat alayer abilbil mo. Ay, sa anak nga rod unay ang makapangan. Agladlading itak unay. Gaputa sa anak-anak kapasa iti board exam. Huwan nga rod. Apay asaan ka nakapasa? Kat dagiti gagayim mo, nakapasada. Jak nga rod amo. Ala, mangan ka na. Oh. Apay anak kaparpartak ka amangan. Kaslada samsambutam. Talagang adda. Iswa sige, mangan kan. Gary. Apay adi mo sungsung batan dagiti text kan awag ko kan ka. Nagado nga awag ko kan ka. Ngam apay adi mo sungbatan. Kwa. Mabit lang Ibusok pa dito kan kanak. Sungbatan ka inton madamdama. Apay asan pa lang nga ita sungbatam ti damdamagak kan ka. Mangan kamat ngamin tulungan nak amang ibus kadagiti in order ko. Daytoy katirigat na. No aduunay timakan. Ay, jak samot ten makatagdara. Ita tanabsog ka. Ibaga mo no anya ti kayat mo nga ibaga. Kwa. Eunice. Kayat kun ti makiwin naswaskan ka. Anya? Ulitin man timbagam? Ag-break tan. Gapo ka dito sa anak-anak ka pa sa iti board exam? Iso nga i-break nak? Anya nga ti maramida ka. Kat saan ka nga rodan nga iayatan? Pumanaw ka dito isang wanag. Pumanaw ka. Sakbay nga ipang-orkokin ka dito nagdakkel ang malukong. Sige. Panawan ka nga rod. Nakabayad nga tan iti in-order na? Hoy, Gary! Nabayada mo dagiti in-order mo? Hoy, Gary! Umay mo bayadan dagiti in-order mo! Ada ichikakan ka, girl. Anya man ang data. Jagayam taasan na nakapasa iti board exam. Ni Eunice. Apay aya. Gapo, tasaan na anabayadan na giti in order ni Gary iti restaurant na nangananda.
Ay, pinaginawdan si ka. Anya? Ay, poonay mo tan amalas nan. Ganda ito ipay. Imbreak ni Gary. Ha? Apa yung in-break da? Kat mo nagbayagdan? Gaputasan na board passer, ah? Ay na, kasimot ni Eunice. Ay, malas ti mapaspasamak itibiyag na. Binaginan samot amin ng akamalasan. Ay, nakababayin ta pinaginaw da iji restaurant. Tadi dapat nakabayad. No siyak, mabain akong arumwar di tabalay mi. Agkulungak laangan. Kaasimot nga rod ni Eunice Amaray. Nadamag ko a pinaginaw da kano iti restaurant. Gapot sa saan da nakabayad iti inorder da. Huwag nga rod maray. Kaasimot ni Eunice. Anya nga iti plano na itan. Ay kat agbirok iti trabaho na. Tapno mayurnungan na ti panag-examin nan tumanan. Sapay ko mga raw ta makapasamutan inton sumarunaw. Ay sapay ko maamaray. Ay, kaasimot. Sumra ka kas waitress iti restaurant ang naginawak, nanang. Ay na, pinaginaw da ka lang arudan. Sumrag ka pala ang ijay a waitress. Nasingpat mo't ngamin ti akin kukwa. Idi nakita na nga agin inawak. Dinamag na. No kayat ko kano ti agbalin a waitress. Tabagay ko kano. Kat, kinayat mo mat. Naasyanda kanya. Ta inistoryak tinapasamak. Anigari tinagorder. Kat kalpasan akin na nadagiti in-order na. Pimbanaw adagos iti in-break na. Ay, kastaya. Ay, agyamanak. Makaornongak matlaangan iti pag-board exam ko, nanang. Ay, katwan anak ko. Nulakit di tamaan usam dayjay at trabaho. Waitress ka dito'y? Wan? Apay naglaat kayo akasta. Sa bagay, saan ka matket di aboard passer? Imbakan ka ata nakapasa ka. Ngam anyang iti trabahom ita. Awan pa'y nga rod, agbirbiro kak pa'y laang. Oh, anya ti order mo. Ibagamon, ta ilistakon. Saan ka na makikadkadwa ka dagiti karasaan agagayem mo, Eunice? Karasaan? Asino dagiti taktakamatin yun, nanang? Ay, kat dagiti gagayem mo Iraman mo dyan nanang ni Bet, ako namlan nakasingsing pat nga umubay dito ibalay. Gayam, agururnong laang iti istoryaan na nga iwaras na kadagiti karuba. Ay, nanang, sigud mat akasta. Iso alikli kam idan, uray pa'y day dya agare. E di nag-break kami kanigari. Diyak kayatin ti makisinubyan kan kwa na. Ay, uwan gayam anak ko. Ag-examen ka kadimanan. Wananang. Adamot pag-exam ko. Ngamin, ninayunan di manager mi ti pag-exam ko. Anya? Tinulungan da ka? Wananang. Nagsayatan ngay anak ko. An-anusam nga road, taam mo nga agbaligi kanto. Nanang. Da kayo adwa, tuladin nyo ni Eunice. Apay nanang? Nagan-ano ni Eunice? Kat no nakastrakan iti trabaho. Kalpasan ang nakapasa iti board exam. Ha? Nakapasan ni Eunice? Wan, kan adan trabaho na. Ay na, kasanutan ngay. Aging gaitakit awan pa'y trabaho ta. Day talag padpadaan ken mangpalpalabas iti tattao dito'y paraangan tar aramidin tan. Wan nga rod Satan to uyawan kan pagis-istoryaan ni Eunice. Ita, inabak na tan. Adayon tinadanon na. Tulungan ti Diyos tinasayaat a tao. Ngarod, agbalin tayo anasayaat, tapno paraboran na tayo ti Diyos. Papagayam, ditaan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC
Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.